Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Karong buntaga atong hisgutan all about testing sa COVID-19 na himong issue karong bag-o mga kapuso kining paggamit sa PCR test o antibody test. Unsa gyud mas maayo o labing epektibo gyud pagtumbok nining COVID-19 mga kapuso nga mihugpa sa atong katilingban. Karong buntaga makauban nato allergist ug immunologist Dr. Fruto Chodorico. Good morning, Doc. Hi, sir. Good morning. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Daghan kayong salamat. Doc, can you explain to us kay murag na issue ni labi na dito sa kauluhan, Doc, kining padayon nga paggamit sa antibody tests kay mga medical societies dunay opposition ini. Unsa man gyud ining antibody test, Doc? Okay. First of all, no, we'll put things in context. With regards to testing, no, sa atong diagnosis, there are two methods of laboratory diagnostic testing for COVID-19. We'll talk about briefly lang kanang nucleic acid test. Under ana ang atong gitawag na real-time RT-PCR. RT stands for reverse transcriptase PCR polymerase chain reaction, no? Mao ni siya ang mogamit og respiratory tract specimen, either sputum or ang kanang mga secretions nga nasa sa ilong o sa tutunlan, no? That's why mogamit ta og atong gitawag na nasopharyngeal swab. Kana siya nga test has a very high specificity. Kung mo positive ka sa RT-PCR, meaning to say, nadakpan og nakit-an jud aduna kay RNA strand sa virus. So, it's really diagnostic. Well, in fact, ang kanang RT-PCR sa diagnostic laboratory, mo nag-consider na ito nga gold standard. Kung mo positive ka, na-adjud na siya sa imong sistema. Kaning rapid antibody testing does not detect the virus itself, but it detects specific antibodies nga giproduce sa atong lawas in response to the presence of the virus. Kung masudlan tagkagaw sa lawas, no, pwede virus, pwede intracellular nga bacteria, ang bungtagon man gud na sa atong lawas, ila-ilahon ang parte sa kagaw, no? And naay parte sa kagaw nga ma-recognize sa atong lawas, mo-produce na sila og what mechanism nga makaproduce og protein, which is the antibody nga mukontra para ana. Now, sa kaning rapid antibody test, duha ka antibody ang gi-detect ani, IgM and IgG. Kanang Ig stands for immunoglobulin. So let's tackle first IgM. Kaning IgM, mo ni siya ang musaka in the first 4 to 7 days after infection. Nya ang kaning IgM, kalit iyang saka in the 4 to 7, paspas na po siya manaog. This IgM is indicative nga active pa ang infection or bag-o lang kagikan sa active infection. Okay? Na ang katong isa, IgG, immune globulin G, mao ni siya ang mosaka 7 to 14 days after nagsugod ang symptoms. Mas dugay siya. Pero ang kaning IgG, mao ni siya ang medyo long lasting. Magdugay sa tong lawas. It can reach several months and for some diseases even years, no? So, kung ang tao, taas na ka og IgG, unya naabot ka sa level nga which nga maprotektahan ka, mo na itong gitawag ang tao immune. Ang mga medical societies, Doc, doon na nila gipagawas nga baruganan, mahitungod aning padayon pa gyud ug murag mao'y gabay gisaligan sa ubang mga industries, antibody tests lang gyud ang gamiton. The DOH, the Department of Health, would like to stress that the antibody tests are not recommended as a standalone test for diagnosis of COVID-19. In fact, nag-release siya og Department Memorandum, no? I will read it para dili ko masayop sa number, no? Department Memorandum 2028-0258, which states that the RT-PCR remains as the gold standard for confirmatory test for COVID-19, not the rapid test. And under that, no, appeal sa mga recommendations nga ang rapid antibody test is not recommended for use in the following. Number 1, stand alone for diagnosis. Number 2, used as a screening tool. Number 3, kana mga return to work decisions, pangayuan sa mga empleyado para mo trabaho na. And number 4, travel entry decisions. So, kung gikan ka sa laing lugar, nasid na endemic ang sakit, nya gikan ka di require siya. No. Why? Because low yung sensitivity, nya taas siya og false negative rate. Of course, doon naman yung diferensya sa presyo sa rapid antibody o sa RT-PCR test, kining swab test, mauni nga, you think mo hinungdan nga, mas may salig sa antibody testing ni noon? Ang antibody is very stable nga specimen. Unlike sa mga swab, kailangan i-contain og store at a certain
temperature. So very easy to handle. Mhm. Antibody tests are also less expensive, Mhm. no? And they can be stored and transported even at room temperature. Another advantage, rapid, no, mana siyang pangan, pas-pas. There's even a kit na you can get the result after 15 minutes, Mhm. no? And another advantage, very easy to use. You do not require a well-trained technician. And number 3, and lastly, pwede siya ma-perform in any context, primary, secondary, tertiary hospital, or even in the clinic setting. Mhm. So these are the advantages. However, like I said, ang iyang result, dili mo siya pwede extrapolate without the proper context. No, even if mas barato, even if dili perform, dili ka nahag specialista, ang iyang resulta ang importante, you put it in the proper context. Kay delikado man nga imong i-label ang pasyente nga negative, positive, na dili dahil mao. Mas dako na siyang disgrasya. You were saying pud kaganiha Doc kining mahitungod sa kanus agyod ang best time nga mo administer og RT-PCR sa usa ka tawo. Dunay pud time frame or Yes. Mhm. Kay if you do it too early, no, ang kato ako explain nga window period, Mhm. ang window period a few days before nagsugod ang symptoms and within the first 5 to 7 days ang nag-symptoms. No, that's why the patients, when we do our history taking, or the relatives, they have to be honest with us. They have to divulge what happened first, when was the exposure, when did the symptoms start occurring. Kay if you don't have that context, nag-swab ta, the swab turned out negative, kay yun pala nasod pa siya sa window period, no, katong time frame of few days before symptoms and the first 7 days after, bubo kayo. After that, musaka naman na ang viral load. So mas ma-detect siya. All right, to cap this off Doc, message nimo sa atong mga viewers Doc. Right now, here in Cebu, cases have dropped, no, significantly ata in most of the major hospitals, but please, I implore everybody, do not let your guard down. Daghan kayong salamat for an interesting discussion this morning, Dr. Fruto Chodorico. Thank you, Doc. Thank you for having me. Thank you so much.